Nakajingyo kubor baka Kynhun bak Kheiñ kentang ni Kheiñ Kmie ri India ya ke Masi bakin wan sa kajala Meghalaya ke Hinyo Trap Youth Council HYC haka jingelam ubak Roy Kupar Sindram u President haka step jong ka arpunyo tari unai luar arja arpusau kala Hiar sa Roy Airport ban pakhang ya ke jingwan kate ka Kynhun. Kat kum ki kubor laong bagate ka Kynhun ya da Masi kan poi Hiar ha Roy Airport haka port kat arbaje menski bat kum ta ki dekhot ke HYC kila Hiar lupa shwa ban poi kate ka Kynhun. Kikai pot kubor ya tu bau national coordinator kate ka Kynhun ya da Masi kabala tip kum ka gaw gat bandan Raja Saksham Singh Yogi ulaong bau Shankara Charya Avi Muktesh Waranda un poi da ka lingsun ha kate ka jaka. Kumban syukudau baya kini ka Kynhun ha ka arpun ri nailur arja arpusau amsyam la sya ban mi na Dimapur Airport han Nagaland bat kalhap ban wan pai no hadien ke Jingtuklar ki bor penyat district. Raja Saksham Singh Yogi ulaong baka Kynhun kan Hiar shwa sam Manipur hakapor men step bat kan wan poi ha Meghalaya hakapor khat arbaje men sngi. Kumban syukudau bagi sanatan dharmi Hindus kibo bahaka artari urisau arja arpusau ban penlongi kejengelap gaw protesta andolan hanong ba Shillong ban penbana baka Masi kamdai kamrat Hendrai ke Kmie Hendrai la suba pen kenriak no syaka arpun nyau tarik unai lur arja arpusau. Kini kejing lektur ke HYC ke long ban am ailat ya ketika Kynhun ban wan yalap khang bam dok Masi ha Shillong bat ban pen pai din yaki na ketika jaka sange eling sun. Kaptu ke dipor hadin bak HYC ke Hiar sa ketika jaka lawan ban poi sakiwe ki Sengbhalang kum ke KSU North Khasi Hills District haka jingelam ubak James mau penyang kibor Pulit kibor penyat ke Kyrwoh District kibalawan ban pet perman yok mi kenu ke huri hura haka ketika jaka Hiar ling sun. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.